Бүгін 13 март 2024 жыл балдар менен жаңы эле билярд ойноп карап атабыз. Куштарбек, Жаңыбай, Бакай досторго алла ыраазы болду. Бүгүнкү оюнга спонсор болушту. Көчө ойнодук. Шейшембек көчөсүнүн жигиттери утту, биринчи орун. 1000 сом. Андан кийинки орунду Сарымсак көчөсү 3 сом. Андан кийинкиси Манас көчөсү 200 сом. Камаш айылындагы жигиттер судья болуп берди. Ошо алла ыраазы болсун жигиттер. Тапкан акчаларыңарга жараткан береке берсин. Дагы көп салып тургула сайылда бар ойноп, сени атыңарды чыгарып турабы. Кушке Бакай Жаңыбай алла ыраазы болсун силерге рахмат. Oyun soruları. Kaç oyun oldu ne geliyor ha? Çekip kaldık leke karşı. Şahit kovalı. Ha Edgar. Nasıl öyle çizmişti? Kiygizinden. Bir kere anlayın. Kalıplı kaç oyun yiyikleri. Oroz ayında, oroz var, kavul bozulun. Sen ne deysin? Dostlar orozunlar kavul bozmuş. Aman orozuna. Sıvıran aksınlara çok rahmat. Oyunu say geçirmiş. Tüken öttü. Manas kışı ötüldü. Sarımsak ortalığı okumuş. Manas kışı köpekler. Sizce o tartışma narçın oldu. Sarımsak kışı erkeğe Sövün içinde var ya. Var. Sövün. Hiçbir tükücüğüm var mı öldür? Voltur at işte, voltur at. Gel, bir de size koyun. Oyun yaxşı oldu. Sağ ol, hiç mi oldu? Sonra 3 kişinin var ya. Жігіттер, Сергей Жашов образын арман бүйі ойладық. Талашқанымызды сый болдың. Спорт ойында ғой, жақсы ойын болдың деген ғой. Мен киіздер, басқамен Турник, теннис, стольный теннис. турникер қой береді. Теннис. Стольный теннис. Теннис. Давай, мен тебе.